Ma ka pae ana aku o Hōkūleʻa I ke awa o Kaunakakai, ua I ke koke a kula na kānaka holokai o ia wa'a, I ke ano no hona ku o ko'a o ko Molokaʻi, ma o ka launa a hui ana me ke kahi o na kupa o ia ʻāina Momona. Just everyone that we met, each person had their own mana to share, their own stories that just grab you, hold you, and make you listen, make you feel. And to stop at all kinds of places, visit a lot of good, strong families from Molokaʻi, the ʻāina, and then give a little bit hana lima too. Kia ana kala le mana nahi, ma kona loko ia o kahina pohaku me kaa pohaku, o ike mako ke kumu o ka inoa, ke kaa pohaku pono e hapai hou, ke hina ka pohaku hapai hou, pono kahu na poe kanaka e mea uhau pohaku hoi hoi, ho pono pono kupa, hoi hoi, ho pono pono kupaia, ke mea hana I ka iki. You always need the entire community. You need all the hands, the hana lima to maintain that food source. I loko o kia komo like ana, mana ano hana like ole a puni Molokaʻi, I ulua e ai ke kahi pilina ma waina o ka ohana Hōkūleʻa a me ko Molokaʻi. I kupono hoi no kia manao o malama Hawaiʻi a malama honua ma kia holo ana a puni ka honua. He hana nui e noho kupa o ka ʻāina, a ole ma alahi ke au nei. Ko manao he mea nui ka ike ana I na kupa o ka ʻāina. He hana nui ka maho a pau, he hana nui holo moana, he hana nui ho maho kau ka waa. He hana nui e kanui ka ai, a ho ulu ka ai. Oi ke kumu ua make nui wau e ho kipa I na ohana o Hōkūleʻa, I ke lako ka mako hana manei. O ka mea o ka manao nui o ka huakaʻi puni honua, pehea kako e mālama. Leila, he mea nui no mako e mālama. Leila, ke aloha o e ka ʻāina, ne aloha ka ʻāina ia oa. Hai mea hiki ole ke hanai. I think we all gotta learn from each other. We're all ohana. We all realize that all of our islands, we all related. We're all part of the same family. Just to get reconnected to those guys is really important. O wau no o kuʻule bezela e kūkala nu hou ana mai Molokaʻi aku no OEV TV. Aloha.